Family siende kilungu chame kinyile mande kila wa family ngine wakatano umonde tuiwa kana nenda hakulilikania kana mundu wako masani asuni mako thukuma masani asuni mako manda pesa na tima sama kwikala mana tima sama mushene tima sama ndato sia mana masama kulika uyani mundu wako uya wondola uthukuma ne the wani weba wondati wita uyana ni nganda ya asocia mundu kabisa ko uyani no thukuma mundu wako ndukai ni uya munini bora no kuitha sia usuni wewe ya wako lakini chambe amba kuenda nikana wize kwitha inde we wako ni wao sia ya matunda penda kazi yako kwanza na mwandu ange na makenda uyo loko na sawa sawa kwendo kalike uyani otime na ukambia kwaje kwenye ningotona nuka haise kwithara nilikana andu ala mundu wako mumile by the way mesiri loko rutakundi mumio kundi na fia sisi onde mathio mamarite no mundi mayona kana nimo ona maizoania kana maybe be binda ma struggle yani kwithi wani meke yebiti matia ndo tulia ngoni kaundu kana meka ni kwate mundu wako nwithire utigwa ndo langwete baki 7 about the undu methite mayika ngobo wo mani kwithi ya mundu ambiye bathipyu atukila tiso biko bandu ayezo kwa tombeza siake ayezo kwa andikano taiweze kanika kabisa kana muthanyani wo mundi wa kana isani ya kele twithi ya mundu wako twimanda ni amawe andi kwani mwezi no manda we na kuno manda muthuku pani baba kwa ilete tumanda ni amawe mwane gubyubie kuima we etha wona ka opportunity ka mundu tono ndikaka kwa tondu lulu kwa tokindo akasomethia ciana matafadhali nusioka kinengane sawa sawa yuzio indika mwana kukanengo mundu akakwati yo bana sawa sawa ende kila kibonde kwikia bitima undoni na kweka sakasanga ndikuya karibu sana ndina kulungu chame kinyele wa mandi wakana wa umundi sanyi ndikani miongoni na ile nyenye baye mwendo ni wa saa monza sia muthenya masanya tuma okima kimu kumanda mbesa na akamadikia kana